Evo, pozdravljam sve prisutne, zahvaljujem se što ste došli na pozivu. Jako smo zadovoljni i sretni jer koristimo priliku da poslije uspješnog turnira u Zagrebu na Final 8 gdje ste vi pokazali da možete i pobijedili sve utakmice osim u finalu gdje ste izgubili od Partizana, iako ste vodili do 5 minuta prije kraja. Zato smo vas i pozvali, napravili jedan mali ovako svečani trenutak gdje ćemo se počastimo i da kao klubu kažemo da mislimo na vas najozbiljnije. Koliko vidim, to vam je prijalo i poboljšali ste rad od tog turnira i nadamo se da ćete već imati priliku na sljedećem turniru Cošaj Seifert u Zagrebu od 1. do 4. marta da pokažete vaš kvalitet i normalno nadamo se da se vratite sa najboljom i najsjajnom medaljom. A sad evo zamolio bih nešto vaše kapitena pa ćemo reći par riječi i reći normalno svoje utiske. Znači ja kao kapiten ove ekipe mogu da kažem da smo veoma zadovoljni ovom igrom koju smo pokazali u Zagrebu. Mi smo dosta jako trenirali i time smo pokazali osvojivši drugo mjesto. Pokazali smo naš kvalitet i potencijal i sada nas početkom marta očekuje drugi turnir u Zagrebu i nadamo se da ćemo tamo osvojiti zlatnu medalju. Pa evo, okupili smo se danas u klubu da proslavimo drugo mjesto na jednom izvanrednom turniru u Zagrebu, ali isto tako da podsjetimo igrače da je ovo samo jedan od usputnih stanica ka njihovom uspjehu, ka njihovim boljim rezultatima. Isto tako, normalno, bit će bolji rezultati i našeg kluba Primorac, ali najbitnije od svega je da se što više posvete obavezama, da što odgovornije rade, da jednostavno na svakom treningu daju sve od sebe, jer nije lako naći put do uspjeha, nije lako bez velikog rada i bez velikog odricanja, vrlo teško se postaje vrhunski igrač. Znači, da ne shvate sad da ćemo olako nadalje, nego stalno iz dokazivanja u dokazivanju i nadam se da na taj način će oni biti što bolji igrači na zadovoljstvo svih nas u klubu.